دما خوش به هوالین هجا و دلال خوندکارین هجا از بهیویم کوروشا و باش به خوندکارین هجا جخوا دوانه می بوریده ما بشا کوکناسی بداوی کر لفیده که وقت پرسه نرخاندنه یه داویا بشا چارمین روپلا نوتی هون انا پرتوکا رفا دها سر روپلا نوتی وکن گلک پرسه نرخاندنه تیدن او پرساناجی شخوا امی بکن وکی کار مال جواره جبرکو لسر وی بشه ام باش راوستیان و مباجی زلال کر و تشتکی نه زلال جی شخوا متیده ندید هر وها ما هر تشتیده باش زلال کر از بهیوی مکو وکی کار مالی هون لی وگرن و هون شخوار چاره سر بکن خوندکارین هجا و دلال ام درباسی بشا خوا یا پنجمین دبن بشا می پنجمین یا جپرتوکا رفا دهان او جی دستورین نویسه و خالبندینه وانا اما شخوا ایرو لسر دستورین نویسینه خوندکارین هجا شخوا وکی کون دزانن ده هر زمانه کی ده دما دست پیکا بلاوونا وینا با آوای خوزایی بو یانجی دوو کی بو یانجی دنگانی بو لویده که شخوا زمان کردی جی وکی همو زمان جیهانه دما کو دست بنویساندنه کر با آوای خوزایی بو یانجی دووکی لج نفشکی در باسی نفشکی دبو لفر دما کو آوای دووکی بلاف دبو راستی گلک آستانگیا دهاتن جبر ویه که هند دستور جراحات نویساندن تا کو هوا کنمه بریکو پیک ببن و با آوای کی زلال لگوری هریما بین نویساندن یانجی با آوای کی خوش ده هندره هوا که ده یانجی مجاره ده بین خواندن جبر وینا امین دستور نویسین با آوای کی زلال به هفره پار و بکن شخوان مجارین مسر دستور نویسین ما کو گلک دستور نویسه جزمان کردی را هاتن دانین هن جوان امی بین لسر آیا کمین چیه نویساندنا پیوا پرسیاری ما شخوا پیوا پرسیاری ما هر تم دما کو ام دنویسینن ام جدا دنویسینن لی چی دکت هندره هوا که دی روشکی وقت جبه روشک پرسیاری جمره دده نشان کرن دما کو ام بیشن میناک دما کو ام بیشن ماهات یان ماهاتن دبه پر جمارجی و دبه دگو بکت یک جمارجی لور ام پرس نشان خواه دنویسینن دبر جبر ویه که اف پرس نشان آوای روشکی پرسیاری دهوا که ده چه دکه لی پیوا ما هر تم جدا ده نویساندن و به پیوه و نای نویساندن یعنی جی ام بیجن ما خوارن و کس پرسه که دکم از نچارم کو از پرس نشانا پرسیاریه جی یعنی جی همایا پرسیاریه بنویسینن لی ابنای میواته کو از ما به پیوه و بنویسینن ما هر تم دهندره هوا که ده جدا ده نویساندن ام بین آدو یمین چیه نویساندن کو یا پیوندیه یعنی جی ام جرد بیجن گهانک یعنی جی ام جرد بیجن یا تکلداریه دما کو ام بیجن پیوا کو تکلیه که پیوا کو ارکیوید هوا که چیه وکی تکلیه که نابرا ده پیوانجی یعنی جی ده هوا که ده چه دکه ام نچارن هر تم پیوا کو ام جدا بنویسین هگر ام بین میناکا که بنویسین ام بیجن مافه هر کسی هیا کو آزاد بجی لور دما کو استیم ل کو یا پیوندیه از تماشا دکم مبتو پیواوه ننویسان مجودا نویسان لی ارکی بید هندره هوا که ده چکر جمره وکی تکلیه که ده نابرا دو پیوان ده چکر هر وها تکلیه ده نابرا ده هوا که جی چه دکه جبروه جی ام بیجن یا پیوندیه یا جی تکل داریه و هر جدا ته نویساندن هگر ام بین نویساندنا دا چکا شخوا خوندکارن هجا و دلال شخوا وکی گهون دزانن درباس بوجی د پرتوکین ونی ناوین ده چار دا چکین منی بنگهین هبون چبون ام هفره ب د ج او ل اف هر چار دا چکین منی بنگهین هر وها پاش دا چکین واجی دما کو ام بین دا چکین خوا ام بنویسینن و پاش دا چکین وانجی
ام به پیوا و نانویسینن پر جاران شخو ام جدا دنویسینن ام دهوکه که ده زلال بکن دما کن بیجن ده دارستانê de lawirên cûr be cûr hene li vê dekê heger em balê bikişînin ser daçekê xwe dibînin me di û her wiha paşdaçeka wê jî de me cuda nivîsand me cuda nivîsand di nava hevokê de û me bi ti peyva ve nenivîsand em bên nivîsandina peyvên hevedûdanî ji xwe me re derbas bûn bê peyvên hevedûdanî çi ne peyvên hevedûdanî ji du peyvên wiha tedar pêk tên hem beşek navin beşek lêkerin û beşek navdêrin yan jî em li vî awayî peyvê me yê hevdûdanî dema got tên saz kirin ji xwe em wana dinivîsînin em bi heve dinivîsînin lê dema ku em bikişînin demê em wan ji hev cuda dikin heger em bên em bêjin cegerxwîn mînak heger em peyveke hevdûdanî bêjin em bêjin cegerxwîn cegerxwîn bala xwe bidênê peyva me hevedûdanî ye û me bi hev ve nivîsand me ji hev cuda nekir yan jî heger em bêjin sorgul yan jî gamêş li vêr dema ku em peyvên xwe ê hevedûdanî dinivîsînin em wan cuda nakin em wan bi hev ve dinivîsînin em bên cûreya a pêncemîn nivîsandina peyvên biyanî ji xwe xwendekarên hêja û delal wekî ku hûn zandin peyvên me nî biyanî çawa tê bilêvkirin wilo tê nivîsandin yanî gelek peyvên me nî biyanî hene em çawa wa bilêv dikin em wilo wan dinivîsînin heger em bêjin televîzyon bala xwe bidênê peyveke biyanî yan jî em bêjin radyo peyveke biyanî ye li hemû cîhanê wek bêjin tê nivîsandin heger em bêjin televîzyon televizyon li vê dekê xwendekarên hêja û delal yan jî em bêjin internet yan jî em bêjin radyo peyvê me biyanîn yan jî em peyvek biyanî navdêrek be em çi peyvên me nî biyanî wekî ku em bilêv dikin em wilo dinivîsînin em tu guhertinê naxînî em li gorî devokiya xwe em wilo dinivîsînin nivîsandina navên taybet ji xwe xwendekarên hêja û delal navên taybet jî ji xwe me berê jî dabû nîşan kirin ku ji heyînekê tenê pêk tê ew navê taybet ku ji heyînekê tenê pêk tê ji xwe bi hev ve tê nivîsandin û bi ti navên di ve nayên nivîsandin heger em bêjin hesen yan jî em bêjin ehmed gelek peyvê me ji xwe hene peyvên me ê ku ku em bilêv tînin em bi awayekî bêyî ku em bi navdêrên din je em vekin em dinivîsînin li vir xwendekarên hêja û delal ji xwe me bar kişand ser me ku gelek cûreyên wan hene her wiha nivîsandina peyvên pirsyariyê ma ya duyemê jî nivîsandina ku ya pêwendiyê ya sêyemê jî nivîsandina daçekan her çar daçekên me nivîngehîn û her wiha paşdaçekên wa jî û nivîsandina peyvên hevedûdanî em peyvên me nî hevedûdanî ew jî vî awayî tê nivîsandin ya sêyemîn ya pêncemîn jî nivîsandina peyvên biyanî gelek peyvên me nî biyanî hene ji xwe em wa jî wek bêjin em cuda dinivîsînin û nivîsandina navên taybet yên ku heyînekê tenê ji me re nîşan dide li vê dekê ev her şeş cûreyên han me baş zelal kirin bê mînak em bên beşa xwe a herî girîng xwendekarên hêja û delal a ku hûn bikar tînin rojane di hindirê dibistanê de ev peyvana gelo çawa tê nivîsandin bi tîpên mezin yan bi tîpên gir ê mezin yan ê biçûk bi karanîna tîpên mezin di hindirê nivîsandinê xwe de di hindirên hevokên xwe de di hindirên peyvên xwe de gelo dema ku em bên em mijarekê deynin em hevokekê saz bikin em çawa tîpên mezin awayê wa em çawa dinivîsînin ji xwe gelek cûreyên wan hene bi em ê bi hev re zelal bikin em bên xala destpêkê
خاله دستپیک چاوایه د دستپیکا هەڤۆکێ ده دەستپێکە گو ئەم هەڤۆکا خۆ دەست پێ دکن ئەم تیپا مەزن دەست پێ دکن دەستپێکە هەڤۆکا خۆ ئەم دەست پێ دکن ئەم بە تیپên mezin dest pê dikin wekî mînakî ji xwe me danî bû welatê me pir dewlemend e temam welatê me pir dewlemend e em bala xwe bidinin ser me destpêkê me bi tîpa mezin dest pê kir û me bi xalê bi dawî kir dema ku em bi xalê jî bi dawî dikin piştî xalê jî dîsa em tîpa mezin dest pê dikin em bên ya duyemîn jî em dibînin ku piştî cota xalê ji xwe nîşana me yê cota xalê me ku piştî cota xalê piştî cota xalê em dîsa jî tîpa mezin dest pê dikin mînakekek em bêjin delal got bala xwe bidênî delal me bi tîpa mezin dest pê kir piştî cota xalê divê em biçin dibistanê divê em biçin dibistanê piştî cota xalê me dîsa jî me tîpa mezin dest pê kir lê li vê dekê xwendekarên hêja û delal wekî têbîniyekê heye dema ku em rêzkirina tiştekî em dinivîsînin em tîpa mezin nanivîsînin mînak heger em bêjin mînakeke em bêjin navdêr du cûreyên wan ne em dema ku em bêjin em mînakê li vir deyîn dema ku em bêjin navdêr du cûre ne du cûre ne li vê dekê em cota xalê dinivîsînin piştî got em tiştekî em dinivîsînin piştî cota xalê heger rêzkirinek hebe em dêjin serenav û hevenav bala xwe bidênî me cota xal jî bi kar anî lê me li vir me tîpa mezin bi kar nanî ji ber ku rêzkirinek tê de hebû dema ku rêzkirinek tê de hebe em bi kar nayînin navên ku yan jî em dema ku em bi di awayan jî rêzkirinek di hevokan me de hebe ez bi tîpa mezin ez dest pê nakim em bên em giyan pirsyarî dema ku xala din jî dema ku em dibêjin hevoka me tê keve rewşeke pirsyarî dema ku piştî wênan pirsnîşana xwe danîye li vir jî piştî wêna ez tîpa mezin dinivîsînim dema ku ez bêjim kok çi ye li vê dekê piştî wêna em bêjin parçeya bala xwe bidênî em bêjin parçeya herî biçûk ava tedar ku ez wek bê diyar dikin temam yan jî tiştekî ji me re pêşwazî dikim li vê dekê xwendekarên hêja piştî pirsnîşanê jî me dîsa tîpa mezin dest pê kir em bên xala din piştî baneşanê dema ku ez baneşana xwe dinivîsim ji xwe piştî hêmana pirsyarî û piştî hêmanan baneşanê dîsa jî peyvên me bi tîpên mezin dest pê dikin heger em bala xwe bidênî vê hevokê em bêjin hevalno bala xwe bidênî me hêmana baneşanê nivîsandiye piştî wêna dibêjî azadî pir xweş e bala xwe min bikişînin ser azadî peyva azadî me tîpa a me mezin nivîsan ji ber got piştî hêmaya yan jî baneşanê hatiye em bên ser xala din piştî rêzikên helbestan dema ku ez helbestekê bêjim ew rêzikên min ê helbesteyî ku ez dinivîsînim ez destpêkê ez bi giştî destpêka rêzikê ez bi tîpê mezin dinivîsînim bala xwe bidin wek du malika me ji wer anî em bêjin şox û şengê zuhre rengê dil ji min bir dil ji min bala xwe bidênî me dest pê kir tîpa şe şox û şengê me dest pêkê me bi tîpa mezin danî destpêka rêzika duyemîn jî her wiha me bi tîpa mezin danî tîpa mezin me nivîsan di vir de me got piştî rêzikan em dîsa jî em dest tîpê mezin em helbestên xwe bi tîpên mezin em dest pê dikin em bên xala gidin navên taybet û paşnavên wan navên taybet û paşnavên wan her du jî bi tîpên mezin tên nivîsandin ez dibêjim aran tîkran tamam ez bêjim aran tîgran li vir me nav bi tîpa mezin dest pê kir her wiha me paşnav jî bi tîpa mezin dest pê kir em her dua bi tîpê mezin dinivîsînî aran tîkran tamam
ام بین سر خالق کدن خالق پیوین ریزگرتنی دما کو الهمبری کسکیش خو مستر از بسکنم از ریزگرتنه که جیره بگرم لورد دما کو مامسته یک پیشیامه به از بیم از ناوی و ویان به از بیم به ویان ما تچاوی لور ریزگرتن نامین لی دما کو از ریزگرتنه که جوی مامسته بگرم از بیچم مامسته ویان مامسته جیان مامسته دلبر مامسته یعنی وی آوای الویده که از ریزگرتنه که دگرم اف ریزگرتن جی او پیوینوی جی بتیپین مزن دست بیدبن مدید ماموسته بتیپا مزن او ناوی ماموسته جی مبتیپا مزن دست بیکر خالق ادن جی هیا ناسناف دما کو از بیجم از ناوکی از بیجم هر وها ناوی وی رسن جی هیا او ناسنافا وی جی هیا وکی میناک دما کو از جگر خوین ناوی وی شیخ موس حسنه نابي وي هالبستفانكي كردش خنافدارة ورزر جيان اويجي قالك جاران برتوكي ود هالبستين وينا هاتن وشاندن يانجي هاتن قوتن لفردما كو از بي جگر خوين از ناس نافا وينا از بتيبا مزن داتينم ونافين ويني رسن جي از بيجم شيخ موس حسن بالين بكشين سر ما ناف و باش ناف وهر وها ناس نافا ويجي ما بتيبي مزن نبيسان ام بين خالق دن نابين كو خزمانية ديار دكا شو خندكارين هجا دروجانه دجيانا خوي روجانه دي بريجاران آبين وهنه خالين وهنه متكو خويني دفر دماكو هون ريزگرتنه كي جوي كسير دگرن او مروفاهية نابرا وده هي مرفانتي هون دبيجن آبي من فلان كس يعني آبي عثمان صبري آبي مزن شخواه عثمان صبري آبي متفاي آبي مزن عثمان صبري هر وها از آبي بيوا آبي بتيبا مزن داتينم و ناف و پاش ناف آويجي از بتيبا مزن از دنويسينم نویساندنا سازین فرمی از دیسا بتیپین مزن داتیم از بیجم سازیا زمان کردی تمام سازیا کفرمیه یعنی از بیجم دستایا پرورده و فیر کرنی لور از بیوین وانا بتیپین مزن دیسا دست پیدکم از بیجم سازیا زمان کردی سازیا مبتیپا مزن دست پیکر زمان کردی می بتیپین مزن دست پیکرن شبرکو سازیه که فرمیه هگر ام بین خاله کدن ناوین پرتوک و کووار و روزنامه یان شخوا دما کو ام دبیجن ناوین پرتوکا ام دبیجن ام تیپا مزن دنویسینن میناک هگر از بیجم میناک هگر از بیجم پرتوکا مم و زین بالا خواب دینه ما هر دو جی بتیپین مزندانی جبر کو ناوی پرتوکه کیه مم بتیپا مزندانی و هر وها مزین جی می بتیپا مزندانی یعنی ناوی پرتوکان ام بتیپین مزن دنویسینن یادو یمین ناوین گوارا جی دیسا هگر از میناکه که بدم ماویم ام بیجن گوارا هوار نه هوار گوارا هواره لیور دیسا می تیپا ها مزندانی جبر کو ناوین گوارا بتیپین مزن تین نویساندن هر وها ناوین روزنامه یا اد بیجم روزنامه میناک اد بیجم روناهی تمام لیور دیسا دست بیگا بیوامه مبتیپا مزن نویساند ام بین ناوین سترک و گرسترکا جی از بتیپین مزن دنویسین وقت دما کو ام بیجن جیهان یعنی ام بیجن روش هیف تمام روش هیف یعنی ام بیجن سترکا گلاویش یعنی ناوین سترک و گرسترکا دیسا ام بتیپین مزن دنویسینن دهندره نویساندنه خواده اگر اون بالا خواب دینی مبتیپین مزن نویسان لبیده که خوندکارن هجا و دلال ناوین ولات هرم باجار گوند تاخ اب گشتی ام وانش خواه ام بتیپین مزن دنویسینم خوندکارنو
ام هن میناکنا لسر واناجی دیسا بدن ام بیجن ناوین پارزمینان پارزمینن جیهانه ام ناوین پارزمینان دیسا جی ام به تیپین مزن دنویسینن ناوین پارزمینان اگر ام بیجن پارزمینا آسیا پارزمینا آسیا اگر ام باله بدین سر آسیا یعنی جی اوروپا یعنی جی افریقا لور ناوین پارزمینان ام به تیپین مزن دنویسینن لویده تیپین مزن ناوین ولات ناوین ولات مگو باجار و ولات و پارزمین ناوین ولاتان هگر ام بیجن ولاتین منی خوش و کردستان امی دینن کردستان ناوین ولاتان ناوین ولاتان ناوین ولاتان از چاوا دنویسینم از ناوین ولاتان از به تیپین ای مزن دنویسینم مینا کم بیجن کردستان کردستان تمام مدی ساب تیپین مزن نویسان ام بیجن ناوین هریمان ناوین هریمان جی به تیپ مزن تین نویساندن ناوین هریمان ناوین هریمان هریم ام بیجن هریما جزیره یعنی جی هم بیجن رجلاتا ناوین في آواي هريما جزيرة مثلا ام دينن جزيرة هريما جزيرة هريما جزيرة لفيدك ديسا ام تيبين مزن دنفيسين هجرهم بالي بدينه ام دسبيكا كومبانا بعد دنفيسين ام بتيبين مزن دنفيسين يا دنجي نافين باجارا نافين باجارا نافين باجارا ام بيجن نافين باجارا ناوین باجاران جی به تیپین مزن تی نویساندن ام بیجن قامشلو قامشلو یان جی ام بیجن ناوین نافچیان ناوین نافچیان ام دیسا به تیپین مزن دنویسینن ناوین نافچیان ام تیپین مزن دنویسینن ناوین نافچیان ناوین نافچیان ام به تیپین مزن دنویسینن ام بیجن نافچیا تلکوچر تمام ام بیجن نافچیا تلکوچر تل کوچر لور ناوین نافچیان دیسا ام به تیپین مزن دنویسینن تیپاقه ور ناوین نافچیان یادن جی ناوین گندان جی ام تیپین مزن دنویسینن اگر گنده و هبن بنویسینن زاروگنو شخونه بتیپین مزن بنویسینن ناوین گندان ناوین گندان ام تیپین مزن بنویسینن ام بیجن گنده عنز گنده خراب کورته گنده هیمو گنده تل شعیر شخو در دورامت تجا گندن گل گند هنه ام دینن گنده هیمو یعنی انس تمام لویده که مگو ناوین گندانجی تی نویساندن هر وها ناوی تاخاجی ام تیپی مزن دانیدن ام دنویسینن ناوی تاخان ناوین تاخان ناوین ام دیجن تاخا عنتریه تاخا هلیلیه یعنی ام دیجن تاخا جودی تاخا جودی ام دیجن تاخا جودي يعني تاخا هيمو هليلية عنترية نافي تاخانجي شخوا ام تيبين مزن دنفيسين نافين كولانا جزاروكنو ام تيبين مزن دنفيسين نافين كولان ام بيجن كولانا شهيد جودي يعني ام بيجن كولانا موسى عنتر هاجر ام دينن كولانا موسى عنتر يعني جيان بيجن كولانا شهيد روبار كولانا شهيد قال لك كولانا ملفر هنش خبراني انا في كولانا جي مكريه لسر نافين شهيدا جبركو اوجي روبتا من
ناوین چمان ناوین چمان ناوین چمان ناوین ام وانجی بتیپین ای مزن دنویسین ام دیجن چمه دجله یعنی فرات یعنی نیل قال لك چمه در دورا مهنه ام ناوین چمان ام وانجی بتیپین مزن دنویسین ام دیجن چمه دجله چمه دجله ام بناوی ام دنویسین یعنی ناوین چیایا قال لك چیا در دورا مجی هنه ام ناوین چیایا جی بتیپین مزن دنویسین ناوین چیایا ناوین چیایا ام دیجن چیای جودی یعنی چیای قندیل چیای قندیل لویدکه خوندکارن هجا و دلال شخوا مجارا ما مگو دستور نویسه بون ماکو هرتم نویساندن دست پیکی با آوای خوزایی بو پشتی ویناجی با آوای دواکی بو لیده ماکو نویساندن ریکو پیکرنک مجیره خواست بی نویساندن دستور گلک جیر هات نویساندن اف دستور بی آوای چاوا پی جودات نویساندن و چاواجی به تیپین مزنت نویساندن و چاواجی با آوای کی زلال مبهفره پاروکر خوندکارن هجا و دلال شخوا حتا وانه یکدون وانه ما پرتوکار فادها و بمیرند خیر و خوشیه ده و سرکفتن جوارت خوازن و هیویا سود گرتنه